Аҳҭнықалақь аанҿасырҭа гәыма ҳаҟны даҽа аамҭанык еиԥшымкәа аныҳәатә гәалаҟазаара аԥҵаны ацәыргақәҵа иаҭаауаз ргәалаҟара шьҭырхуан Жәларбжьаратәи ахәыҷтәы центр Артек ахаҭарнакцәа. Иҳәатәуп сынтәа дара рпрограмма рыман Аԥсны раԥхьаӡа акәны ишаҭааз. Ҳазҭоу ашықәс хәыҷкырамзазы Аԥсны аҵара министри Жәларбжьаратәи ахәыҷтәы центр Артеки аусеицуразы аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарҩит. Уи алыҵшәахеит Аԥснытәи аҵаҩцәа Артек раҭаара. Иахьатәи аусмҩаԥгатәгьы алыршахеит уи аиқәшаҳаҭра иабзоураны. Араҳзыри ҳаҭыр дук, агьырҭ аҩнҭқаррақәа раԥхьа Аԥсны иаҭааит, уи ашьҭахь агьырҭ атәылақәа рахь ицот, рԥышәа ирзеиҭарҳәот, уи зызку шәышықәса ахыҵра. Ардак шәышықәса ахыҵуеит ҽааны, уагьы ҳалахәхарц ҳҭахуп, ҳхәыҷқәа царц рҭахуп. Урыстәылатәи аҵара министр Сергей Кравцов аԥхьара ҳаиҭахьеит, ахәыҷқәа уахь ицахьоу аԥхьа инаргыланы агьырҭгьы ахәыҷқәа уахь иҳачслот, аҵараҿы зҽалызкаауа, аспорт ицлабрақәа рҿы, олимпиадақәа рҿы иааирақәа згахьоу, убарҭ ахәыҷқәа раԥхьа инаргыланы уахь иҳачслот. Артек ирымоу аԥышәа дуӡӡоуп, ахәыҷқәа рааӡараҿы, атәыла бзиабара, аҳәынҭқарра аргылараҿы иаарҵахьоу даараӡа ирацәоуп. Уи азы ҳҭаргьы ҳҭахуп рԥышәа еилаҳкаарц. Артека имҩаԥыргаз ацәыргақәҵа аартраҿы иқәгылоз ирҳәон асеиԥш аԥышәа аимдарак ршаҵанакуа Жәларбжьаратәи ахәыҷтәы центр Артек адиректор Константин Федоренко иҳәеит ишазыхиоу Аԥснытәи ахәыҷқәа ҩаԥхьа рыдкылара. Аԥсны ауааԥсыра ргәыцқьареи рысасдкылареи ҳахнамхыр залымшеит. Ҩымш ирылагӡан жәаҳәарада иҳарҳауеит аӡәымкәа ҩызцәа, иҳәеит иара. Мы готовы предоставлять ресурсы по обучению педагогов, управленцев, вожатых. Ну и я очень надеюсь, что лучшие дети Республики Абхазия и в этом, и на следующий год станут участниками уникальных образовательных смен на территории страны детства. Спасибо большое за прием. Жәларбжьаратәи ахәыҷтәы центр Артек шәышықәса ахыҵра аҳаҭыр азы имҩаԥгаз ацәыргақәҵаҿы ҳаҭааҩцәа ирбон дара рнапкымҭақәа. Аҟазацәа имҩаԥыргон амастер-классқәа, аԥара, асахьаҭыхра, еиуеиԥшым анапхаҵақәеи ахәдахаҵақәеи рыҟаҵашьа уҳәа ақалақьтә школқәа рҵаҩцәа ирыман алшара, ирзааиго ахырхарҭақәа алхны рхы аарԥшра. Азыҟаҵаҩцәа ирҳәон ахәыҷқәа зегьы аҟыбаҩ ҷыда шрыло, ирызнарго зегьы лассы ишрыдыркыло. Мастер-класс мы в Абхазии проводим по ювелирному направлению, называется «Артек в моем сердце». На моем презентационном стенде вы можете увидеть работы, которые мы делаем и сейчас, и в Артеке. И вот работу, которую я только что сделала для тех, кто пришел. Браслетики мы такие вот тоже делаем. Тем более работа несложная, все просто, вы можете сейчас в этом убедиться. Ахәмаррақәа, аҟазаратә конкурсқәа, ҳарҵаҩцәа рыҿцәажәара уҳәа, ари ацәыргақәҵа ҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаԥысуа аусмҩаԥгатәқәа маҷым. Актәи амш азы уи зхы алазырхоз ақалақьтә школқәа рхаҭарнакцәа ракәзар, аҩбатәи амш аҽны Аԥсны араионқәа зегьы рҟынтә аҵаҩцәеи арҵаҩцәеи аҭаауеит ацәыргақәҵа. Фатима Гергиаԥҳа, Алықса Гуха, Аԥсуа телехәаԥшра.